film X. Oh, Reza Arab Octavian Gamer Dating Idaman yang fak pencitraan. Nakal tapi sempan di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat, tapi di Instagram semua cewek-cewek mendokak sok suci. Gue bukan ustaz, tak punya sayap tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu faster gue. Next, tadu. YouTube lebih dari TV, boom. YouTube lebih dari TV, boom. Hati-hati pornografi, boom. Jangan pasti kata nanti, tapi jangan khawatir, semua mampu dimengerti. Mendingan lu pasrah aja sih, karena lu main sama Jovi. Semua elemen kudanikan, panggil gue Avatar dari biru kerajaan. Gua nggak main kasar, gue masuk pasti kau keluar. Lebih biar pasti kau bergetar. Hold it up, tapi jangan bawa perasaan. No, link, baby, lihat juga keadaan. Digital itu kenyataan. Lo ketinggalan zaman, ya lo ketinggalan zaman. Berganti swag. Udah lama YouTuber terus, now we know right. Fuck the hell, ada channel like. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. Ando viral Lopez nggak pernah mandi, wajibnya ganti. Tak lulus cepat dari UE. Yang sungguh keren banget ya. Ayo, subscribe. Segini so Young Lex. Fuck you for Young Lex. 01 Shark Attack. Ganteng seka. Bila tak suka, mending pergi saja. Serigala tak cocok bila lawan para domba. Terus bilang, gue bukan dokter tapi muka gue kayak Meng Nicholas ternyata. Nah, lagi ya. Ismando, we are ganteng seksi. Contoh yang Lex, berawal YouTuber cause now we do it better right. Fuck the rest to shining bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. Gue amat Gemal Balepe. Ya gue amat Gemal Balepe. Cita-cita jadi aja. Jangan terbanyak sedikit prestasi. Lebih baik gue mandiri dari stand-up komedi. Anak pejabat negara kena bikin huru-hara. Ganteng-ganteng percuma masuk neraka. Salah tak pernah dilakukan, ngaji selalu dilupakan. Ganteng-ganteng percuma kalau nggak punya iman. Anda Jovial, yang Lex juga Kemal. Reza Octavian kolaborasi Dika. Fans angkat tanganmu, haters angkat kakimu. 6 kami diminati, fans kami sakti. 6 kami adalah si para goste. 6 dibalik kami lawale. And boy and move, and what's up? Jangan dilawan, lemesin aja. Ganteng ini keluar jangan berawal YouTuber guys. Now we do it right. Find a head and a silent light. Kita